Park Shin-hye hi February ni som pariat kumsang khat sakwa somkwa a Gwangju Sola pianga mase sokpa district a insonin ta chuan Seilia ani ama hi actress le singer ani a dancer po ani bokani mizo mi puin kan sha thei dan tur chuan You're Beautiful le Heartstring drama a changtunu kha ani ama hian u mi pa pakhat niin Park Shin-woo ani a u hi guitarist ni in hlate po aphwa chin bok Park Shin-hye hi Yongpa Girls High School a kal china chumizwa chungang university a zirzom le in he university a hian kumria chunga kala ti chuan February sangni somparuka theater degree nein a chhuak ani tin school no pang ani lai hian zaya zira lamazir boka acting class te po akal boka alar nu hian a university luna hian ambassador anga changin award hlan ani boka University ta na artist anga atholok em wangin choimoina an hlan bokani Park Shin-hye career in chen na masaber chu music video model ang ani dei thonga chu Lee Seung-hwan hla pakhat flower music video ani a ama hi tir chuan changtunu te lai angin acting lama bulachana chu kumsang ni pathuma drama ti chwa hit tak mai mizo po inan le to Stairway to Heaven a khan ani a he drama chana wangyan alar chaklea achan chu cha mai ol samatin acting vel hi ang hle boka mi puite thinlunga ne hle a he drama chan zorwal rwal hian acting career chu aron hlotling chhota ni masial no pana wangin changtunu ber anga chantir chu anla du lova chuba ka zirlai alani boxia chu wangin supporting role angin drama in lan chunjom ta kumsang ni palia Very Merry Christmas a changa heta po hian playrol ang thawin ala changani kumsang ni paruka Trees of Heaven a changtunu berangin a changve theita a tin he drama hi puitling anga achan masak berna ani boka he drama hi Korea le Japanese actor chanpol ani boka Korea ra mai ni lo Japan rama po a hit le a reilo te chungin he drama wang hian Park Shin-hye chuan Japan lama fandom lian tak ani pha a chu wangin Korea ram po na po alar pha tareng bokani kumsang ni pasaria drama ni lo movie pa ngai tak a changveli a chu drama ni lo achan masak berna ni a chu Evil Twin ani a ramhoi film ni in phir pani afel le aswal inkara inbe na lampang ani a hit le hle bokani ti chuan romantic comedy Princess Hour a changle a ta hian miswal anga achan masak berna ani bokani Park Shin-hye hi actress angor-ngori na kalbi lava variety show ate host ni in Best Newcomer at the Variety Show Award te po alaudong vet zak to a ti chuan kumsang ni pakwa a K-drama hit tak You're Beautiful a changle a he drama hian mi pa angin a changa chu wangi mitam takin acting kan faksaka Park Shin-hye role wangin he drama hian chart lama po athleng sang hle a tin acting talent chhazia he film kaltlang hian afia chiang hle bokani ti chuan zailama career hi azaule a he drama You're Beautiful soundtrack chu ama angein sa in Lovely Day le Without Words chu ati chuaka he la po hi a hit thawani kumsang ni soma comedy film Cyrano Agency a changa he drama siamnan hian poisa nei lo hle a producer lamin mase Park Shin-hye chuan poisalam ai chuan a drama story ada hluzoka achan sakta thawa chuta kumsang ni som chunga best selling film ni in million chuang fe sumalulu ta zoka mi ina thlengsang tura anrin lo production team te po ina anrin phak bakin he film hi alok ta zoka tin ama po hian most popular actress award te po adon pha ani kumsang ni som pakhata chuan Heartstring drama changle a he drama wang hian Korean le Japan mai ni lo China rama po alar pha ta le a tin he drama wang hian Japanese management agency pakhat IMX nen contract unsigned dun nge ani hemi kumvek hian Animax film pakhat Hayate the Combat Butler chu Taiwanese version a siam ni in ta hian a changle a he web drama wang hian popular Asia Star le Drama Awards adon pha bokani
kumsang ni som pahnia Don't Worry Amigos season 3 a changa he drama a acting chat em awang hian Best 1X Special Actress Award hlan ani boka ti chuan hemi kumvek hian reality show Music and Lyrics a telvi a heta hian azai mai ba ka hlate a phwa ve boka kumsang ni som pathuma Flower Boy Next Door a changlia he drama hi chu mizo pu in kan shevyau thaumai thaya zonet lama mizo chongte pu in anron pe chuak ve zak zak to ani kha heta acting po hi an fakle hle bokani kumsang ni som pathuma comedy drama Miracle in Cell number 7 a changlia he drama hi comedy ni ma se lungkwai de drama ni ve pakhata a story wang hian mi puite a hip nem hle a tin idol te hau hian an en thu hi an soi lang na saboka alarin award te po ala nem hle a tin he drama hi Korea rama drama poisa highlight number ani a ama Park Shin Hye po in Best Supporting Actress lo man te po adong pha bokani actress anga a career in chan na cha kumsom tlinlom nan Park Shin Hye chuan Asia rama munlia turaneya chu 2013 Park Shin Hye Asia Tour Kiss of Angels atiani he thila ti awang hian Korean actress zinga Manipula tour nei masaber ni na chel phani ti chuan actor Yo Seung Ho nen actor le singer ni bok Soji Sapa lapakhat Eraser music video a model angina in lan lia hemi kumvek hian the air sa Lee Min Ho nen an changduna he drama hian ratings lama kai sang viawa Asia rampon thleng po in alar pha Chinese lama phei chuan billion khat chuang in a hlo boka he drama chana wang hian rampo na po alar chwa pha ta a Hallyu star ni na anei pha bokani kumsang ni sompalia The Real Taylor a changin hemi kumveka hian Pinocchio a changa he drama Pinocchio po hi a hit hle a US dollar million nga chuang ala luta kumkhata tin Park Shin Hye chu kumsang ni sompali khan Forbes Korea chuan Korean celebrity house an thlan chua somthum pathum na din hmuna chelve boka Park Shin Hye chu kumno pangte lani chungsia entertainment industry huanga a che that em awangin le asul nurau pui tak tak te awangin MBC chuan Nation's Little Sister ni na ahlana ni tinama po hian rampon lama Korean ming ati chada wangin Prime Minister Award te po alaudong veto ni kumsang ni somparuka chuan Dr. Ti drama changa he drama hi charta po athleng sang hle a poisa po a highlight nem hle boka ti chuan comedy film My Annoying Brother a Exomi Dio nen an changduna he po hi a hit le bokani ti chuan drama sang sanga in lan zui le taboka Park Shin Hye hi brand sang tan model ani ve a thomno le rangkachak lampang brand tan athok na sa zwala tin Philippines lam thleng point endorsement career hi azawa modeling lam achang po hian sum hi a highlight nem ve thokat le bokani visa chuan model atan an manga visa in Korean model atana an man masak ber chu Park Shin Hye hi ani nge a tin chu me ala nilawa Austrian jewelry brand pakhat Swarovski tan ambassador ani a he po hi Korean zinga he brand ta na ambassador ni thei masaber ani a tin British jewelry brand pakhat Olivia Burton pon ambassador tan amang bokani ngaizong ni chungchanga milar ani na angin rumors chu anei puinuala chutalar zwal chu the air sa chanpui Lee Min Ho le Pinocchio a chanpui Lee Jong Suk te ani a ma se heng pani te agency hi chuan drama chandun zo hliman ni a chian ang main in komin indu ton na borak lam om lo ti in confirm veka tin actor Yo Seung Hye po chuan Park Shin Hye chu adei chak thule a mei chedu zong takani thu a soi ve china ma se Park Shin Hye hi chuan chian angina enani ti chuan avoi khatnan kumsang ni sompariat March ni sari khan actor Choi Tae-ju nen anin dei thu hi an puang ta ani pani kumsang ni sompasari achang dei to in kopto ni in kumsang ni sompakwa tun thleng po hian anin chen thu hi soi ala om lawani